Welcome to the International Festival of Robotics and Artificial Intelligence. I'm from Japan. I'm exhibiting an installation called Laser Mice, which is a swarm robot installation. Please enjoy. Skupaj s sodelavcem Damirjem sva postavila tukaj robotka, ki je prav za to priložnost pripravljen, da igra igro križce in krožce z človekom. Meni je bila tista hobotnica všeč, pa kar zanimivo je, na splošno je bilo veliko robotov.